Apay nga ta, adi ka mapaked-kedan. Kadagita, tari ka kay nga inka pagragsakan. Tanasakit met ko'y puso, no di ka pagustuhan. Aglalo no, nalanay ta ikikita. Padak nga linglingay iti kailo kwan agyaman na kunay kada kayo ti ti panang suportayo ti channel ko ket sabay ko matag tuloy ting kay panang suporta kanya pa ti kay panang subscribe man ti may sa channel ko Camilo TV official kabady ket napalaos unay aragsak ko no agtuloy ting kay panang suporta kanya agyaman ak unay ti ado kada kayo Dios ti agminak ken God bless us all. Sikat kat kadwa, inaldaw-aldaw, lukumalan mabalin, sikat mangat atibay kanya. Dati panagrikna, kasla ditong ni patay.
sumam ito'y riknak at yaksaman maipeksan. Ay sulak ka din, apam muspusan, tapno laeng lumagang. Sa senek ko adya magabinang, ngem saan ingana adinak asit ka. No makit kitang ama saksakan, daytoy puso item kaniya
siya kay kapapatan uray amo kong asaan. Ikawan na, pagdungay kawan na, ano kung manapatega, sika pumatay mamalakad. Ikawan na, pagdungay kawan na, ipinasangit
amo tipag sa adan no adda lugar daytoy puso ken ka tapnon agdala ritwertoy rigna nabayagen ngayon unoy ko daytoy ayan Lembyat marikna ipated mo kanya sikan sa mantay pagkapaldaangan mamagudas kakaisuna abyan pangaasin biyag ko day taasin tiipay mo at yunwento'y gumaw-gawawa day taayat mo agasto'y rigna diyan pabatuban gapuken ka sanda tuy biyan biyag ko kaasyanan taayat mo di ka sa pula Pangaasin biyag ko day taasin iipay mo aglulwento'y gumaw-gawawa day taayat mo agasto'y rigna adiyag pabatuban gapuken ka sanda tuy biyan biyag ko kaasyanan taayat mo di ka sa pula biyag ko kaasyanan taayat mo di ka sa pula anyat kayat mo nga aramide anyat gustuem apam maniknek asiksika di patpatget tapnon ipay mo kanya kinitalik nutoy kinapudno ti tuntuntunem jak may peksa
asaktan ka. When sa ireng tarik na salda ti biyag ko, pamatyan na kuma. Tanusid si dereng ka, susutek la taayat, lukas anuti pateg mo kanya. Punasen day talulwam, idyam day talwadwam, tasik sikala, di kapapatga.